Kalawhalai atu hane he tōlua tau walatala te tupu ke la tai moe a whiawhi nei. Whakamua kua kumilang matai atu e whahinga hua whanua fusika moe toa kau haniwe ke he whahinga hua Primary Industries he motuko New Zealand ke kumi taha tangata whenonga waewa kua holia ia e tau matawhakatuwhono haniwe. Kua toalanga fōki e tau tangata kua whakakise e tau manatu tupe ke he mana nei kua tupu. Pehe mai e hukui mai he whahinga hua whanua fusika moe toa kau, koe tupu e mana nei he tau whahitaupu e kua mole. Kua kisia ai ke he taha ata kua tuku hake he YouTube e tangata whenonga e waewa nei ne kua whakakise ia e ata ne pōki e ia i niwe. Kua whakakise ki ai e manukuli whao hana kua tahake mai ai ke he motu. Kisia mo longona maali ke he ata ki whanganei a ia ne talahau, kua whitāni e whahinga hua biosecurity ha niwe he talaangi ki a ia, koe nāka e maeke e manukuli hana ke tahake ke he motu. Kua tupi lahi fōki ke he mga ahoni kisia ai a ia ne whakatoka e taha manu pulou, kua whakatoka ia ki he motu. Talahau a ia ke he ata ki whanganei ne pōki a ia, koe pulou tamai a ia he motu, ko he tahai tau atu motu he Caribbean. Talahau mai e whahinga hua ki a BCN News he māme aho nei, koe kumilanga matai au tua lau tōlu ki New Zealand ke kumi e mena nei kua tupu. Koe iloa fōki kua tuku hefo mo e utakehe tangata nei e ata ki whanga nei hana mai he YouTube, mo e kua whakafua atu fōki e ia e hana iota he whahitapu kua mole. Pehe mai e whahinga hua whanua fusika mo e toa kau, koe whakatali atu a lau tōlu ke he tau kumianga mo e tau langamatai mai he whakatuwhono New Zealand ke he whaitau seanga ke he mena nei. Kai kua manaki fōki a lau tōlu ke whakatūtala ai me matakau iota he motu koe Niue Yacht Club. Mahuinga lahi ke tau whakatūtalaanga nei e tau amamnakianga ke malikisi hake e tau whakailoanga ke lata ia mo e tau whakatuwhono pui ha niwe, ke lata ia mo e tau tangata whenonga waewa mai ki niwe, mua atu ke lau tōlu kua mai ai ke he tau wakatonga ke he kehe. Nā kai la whai whakailoanga mahino ia ke he tau aho kua manaki ai e palemia ko Sir Toke Tālangi ke whiwhili ke whakahoko ai e wilianga lahi he motu he tau kahau. Taha e whakatūtalaanga mo e palemia he whahitaupu e kua mole mo e pehea ia nā kai la whai manatu atu ke he aho ka whiwhili ai ke lata ai mo e wilianga lahi he motu kai lingalinga ke whakahoko ke he mahina ha me he tau kahau. Huhu atu fōki a BCN News ki a ia ko e liunaka i a ia ke tuku hana hingoa ke he wilianga kahau, pehea hana tali tōkisia. Ko e taha whakaholoanga he whakatuwhono ke he taha whaleaonga tuai i ko Liolau i Awasele, kua manaki ai ke hawhangi ke he mahina ha Ianuali he tau fōu. Pihia he talahau mai he lilifu palemia he whahitapu e kua mole. Talahau mai e palemia ko Sir Toke Tālangi ke he whakatūtalaanga mo BCN News he whahitapu e kua mole, ko e whakaholoanga nei i Liolau, kua seisei tuai ke whakakatoa-toa. Ko e whakamaupopo he mga aho nei e tau ka muta ke he tau mena iki i loto, mo e amanaki atu ke he whangianga he mahina a Ianuali he tau kahau. Tukare i ora tolu ko e whare Liolau, te katausi e koe aonga i Liolau. Tausi ko a pamanake pau tolu ke a whangi e mahina i nuali he tau kahau. Po e a manaka mai tōru ke o mai na whahe iu ke kauwharataha mai. Koe te tupe whakamore he whakatawhono ke lata e me whakau rea more e mili antāra. Ke tau tupe ia lahini ke whaaonga po ke moua e lau tōru tēnā nofa mutu nei. Si lahi whiawhia ha ko mai ke ki te tupe ia. Awa manake o kai kua whangi e whare nei, tō whakahua e te tangata e maa, ke lata ai mo e tau tangata whenonga e mewa kai kua mai, ke kau whakataha ai a tau tūru mono tūru.
si nā kai ni ki te bunga hoa kai pia whoki tau I kai tahi tau kai ke he kehe kua mamana ki dausi ke whakai ki aro tū. Pehea ia, koe whakaholoanga nei, laulahi ni ke whakaonga he tau tangata ka motu he motu. Fia ia ha kua pihia, puta ki whoki e tau whakaholoanga nei, ha koe mga aho ka kamata whakangahua ai, to mai ke e tau tangata ke kumi ngahua atu ai. Ha iai ke he taha pepa whakaholoanga ngahua pisinisi ko whita he mau, mo e tālanga paua ki ai ke he taha pulotu mai whafo. Ka kua mana ki a lau tōlu ke liu ano atu ke he pepa ngahua pisinisi nei, ko e muitua lau tōlu ki ai po ke whai hikianga, mo e tālanga taha pepa ngahua pisinisi kua lata mo e tau manako ke he mga aho nei. Kua mana ki whoki e taha tohiole ta ofi ke langona ai ke he whakawhilianga lahi he whahitapu nei, hanga uia ke he whakaholoanga nei ki liu lau. Kua mana ki ai e taha matakau lolongo he tau whuataha New Zealand ke he hoko mai ai ki Niue he aho hong fulmataha he mahina te Semo. Pihia he whakailoa mai he ofisa he hukui ha New Zealand ko e taha whakaholoanga kua kau whakalataha ki ai mo e whahe potaanga he tau whahinga hua mai tau tangata he motu. Koe matakau lolongo nei tala haua whoki ke he lalulangi mo e tau whakamailonga halau tōlu ko mauai. Tunga e whakamailonga tuanga numela taha he tau matakau nei he lalulangi. Langa hong fulmataha e tau whenonga viko ke he tau motu he lalulangi kua whakawhita ki ai e matakau lolongo he tau whuataha New Zealand. O atu alau tōlu ke he tau motu he autu a Europa, motu ko Pelitania, Canada, Amerika, Australia, Singapore, Lucia, Saina, mo motu ko Korea. Ko whiwhilia e lau tōlu ke whakamanatu e tuanga he whangufu le tau he matakau nei, ke o whenonga viko he atu Pasifika ke he tau wakatonga tau la. Kua whakamatapatu ke he whenonga nei mai I ki Niue e tamafuata Niue ko Denzel Panama. Ko ia taha he matakau nei, tupu mai e Denzel Panama mai he maanga ko Tamukatonga. E ke ia mō taha he matakau nei he tau uawhi mo e honga whunga whitu. Kua manaki alau tōlu ke whakalilifu atu ke he tau tāleni siafa lolongo he atu Pasifika he wahai tuai, kua lalafi atu ai ke he tau leo lolongo he motu ko New Zealand ke he waha nei. Taha e pulotu loea fōu kua kamata ngahua ai ke he ofisa he tau loea he whakatuwhono, ko ia ko e tangata mai he motu ko Fisi, kai ngahua ia ke he motu ko Palau he tōlu e tau kua Mole, ko e hangai takitaki po ke whakapālangi ko e Assistant Attorney General he motu nā ko Palau. Ko hingoa he pulotu loea fōu nei ko Jura Vosikata, mo e ngahua fōki a ia whakamua mo e matakau he tō leo he motu ko Fisi, si pihia fōki mo e matakau a Telecom he motu ko Fisi. Pihia ia, maikia ia ke ngahua mai tau whahi he tau hopo whakawhili, tunga mai tau whahi holifono ki tau whakatufono, tau whakawhili anga ki he lata mo i tau mga whaoa, si pihia fōki mo e tau ngahua kua lauia ki ai e tau leo. Kua mana ki ia ke ngahua mai ofisa he tau loea he whakatufono Niue ke ua e tau. Ke whakausia ki a tau tōla tau walatala ki lata e mea whewhinei, taha e pisinisi fōu ni kua hawhangi ai he ahawhalaile whahita pue kua Mole, ko e whale e whawhau sino, mo e matakawi ke whakako ai e humomi, whakatua e pisinisi nei ke he matakawi na I whonua kula, ko e tau mau kaloa ke he pisinisi fōu nei, ko Rex Morena Stevens, mai he maanga toase ko hui I Alowhitonga. Tolo atu e tau mga whaoa mo e tau kapisinga ha laua ke he tau seanga nei, whakalataha atu whoki e ako ha lofi, ko Reverend Navy Salatielu ke he whakamonuina e pisinisi fōu nei. Whangi ai he takitaki he board he Chamber of Commerce, ko Sefeti Fatiaki, mo e whakamawhana ia ke he pisinisi fōu, ke whakamalolo ke langaki hake, mo e lango matai ke he tau whakaholoanga he motu, ke he tukutuku hefo e tau ngangao he tau tangata ha kua mamafa lahi e tau sino. Ke he kehe e tau wahanga ka mai ke he tau tangata ke matutaki atu ki ai, tunga e tau whakakoanga humomi, tau whao sino yoga, sipihia ke he whakaonganga he tau lākau hila ke he whale whao sino fōu nei. Tā e tau whakaholoanga whoki halau tōlu ne kua tokalonga e whanau ne ko whiwhia ki ai ke lata e pauaki me tau whanau I kiki. Sipihia tau tōlu tau walatala tutupu ke lata e moe a whiawhi nei, kia munuine pō, nana whā.